Ngikhule ngimbonile umkhulu noma bengimncane nakashona kodwa nje sibe sesiyakhula la kaLozitha lapha elofini bekathathe eMande etangeni ekhaya. So kunemsele bekawugubhile lo msele bese iwurivayiva nanyalo usekhona lo msele ukuthi asathi indoda kaTheni ukuthi ngabe bethi banjani. So kukhonzakala ukuthi kumbe after abo 10 years noma abo 5 years abo 3 years noma kumnyaka kumbe manje asathi 10 sihambe siyogubha ukhanze sinamandla awabona noma-ke nawo nalinile uwabona sayahamba la yebo-ke laphuma angena etshanini but nje lo msele ngicondzeke nakho ngabazalwana ukuthi vele man la kukhonzakala kuhamba khona eMande ayade indlela kuzinayo indlela le ekhaya Jesu uthi ngiyindlela neliqiniso nekuphila. Nathi-ke bazalwane bayakhumbula ukuthi le mini silesithokoza kakhulu ngayo lesipha tonke letinto letingaka layitha uNkulunkulu esibithathwe ngumRimi ukuthi sibuyisela lokudliwa esikhonyane sila kaLozitha nasetindzaweni tonke. Icala mhla ka-18 October 2002 shothi 3 years back celebrate 20 years. Labaningi bethu-ke kodwa-ke sitaba-update laba lasebakhohliwe ukuthi kuningi including myself. Bantu labaningi bebakuthi mfundisi besithi sibambe lona livangeli but safika nje kaLozitha. Phinde salalela nabo VOC yathi mani kwacatululeka njengoba nanyalo kucatululeka. So then-ke bazwane bona bebabona nje ukuthi njalo lesihlanu wesithathu ngibekise nje la ngabe kumbe lesihlanu beting 1 then ting 15 ting 8 lesihlanu lotako then evikini elitako ting 15 shothi-ke lo lesihlanu nje wesithathu njalo bese kuma-altars bakhumbula-ke bazwana kaLozitha siye etinzaweni leting 4 altar number 1 sathi ngila ngendasi kwasemission la sikhona khona basuka bazwana lapha eMandulo kwaNyalo Perfection Altar baye endasi bese altar number 2 kuba kuphuma ngasendasi kwaseTibiyweni bahambe ngomgwaqo ngathi baya kuMathapha lo mgwaqo lomdzala beme lapha eMtilane eBloweni lapha. Bese altar number 3 kwenyuke elofini manje-ke besihamba sithi yona-ke ngiyo beyibathuthana kakhulu sishobele ngale la sekumandulo khona ngale ngasebaleni ngiko nje altar number 3 bebavala na altar number 2 ngoba it's almost 200 meters. Bese-ke altar number 4 naye uyalula kusuka khona la kaLozitha ubheka umgwaqo lomdzala ubheka ngathi uyelangeni bese bayitha-ke bazalwane bese-celebrate. So lo-ke bazalwane ngilomsele-ke loyo ukuthi la kuhambe khona eMande. Kungakho bazalwane siphinde siyamisa sathi sibabohlala bazalwane balungele ikakhulu sesikuchazile ukuthi siphinde sikope ngako nabe bazalwane babonakala ukuthi bedelula ingaphi lathi Matewu 24 hawu kuyophola luthando. Bese ivame-ke ukuthi senze inkonzo-ke yebo sihlala sikito ukuthi ngaleli sonto bese nasilungisela lama-altar ngoba yewe uyawakha ama-altar uyovusitela ama-altar ungangabani wena. Phinde futhi kuyamisa-ke lo nyelo singathi kuphumile eceleni thithe lo mnyaka lona uyafanana nalona noma kwaba buhlungu la kwashona lamajala lamabili. So sagcina singayeki ama-altar lo munye besiyombeka nje ngalo lesihlanu lo lesiya kuye exactly 17 years ago enkonzweni yasePalace nje ngiyakhumbula lapho bekuthi TD Jakes weta ngalomhla ka-18 njengoba idate kanjalo. Ikhona i-possibility nanyalo ukuthi takhansi khona inkonzo yasePalace le nathi sicalile kuya khona 2009 sicelekile ukuthi siye khona wenda leyo nkonzo. Sithi-ke bazwana sibakhumbule ukuthi nangalamandi maningi atawubona lo msele agelede khona. Siyacela-ke ukuthi njengoba sasho sasilokunye sikuthola athi uNkulunkulu atobona laba ngoba Timothy reveal i-character ngeke mina njengoba sasho nje ukuthi
bazwane kubakhumbuda. Sasho one time sathi kwenteka uthi uyahlabela ebandleni kuthiwe hey salugijima uNtaka Luzica ushiye praise team ngoba kakhulu siya-intercede. Kuba mnanzi nje njengoba labanye beni bathi baqhubeka basijoyine. Kuze yabona nisinjenile mfundisi kuyasikhulisa lokho njalo ngemasonto. Bashintshana nje abantwana mhlambe njengoba nakhona ngeke ngisho sikuthathela kubo Billy Graham but sesingabekisa njengaye. Ngoba nawe ukhuluma into abantu base bakuwona wona. Kuthi umuntu omdala simbona ashumayela kangaka nje bekunalaba laba intercede-ako. Bese-ke bona next week sebengani bawulalela-ke ma-CD kuma-record. Lapho bathandaza kuleli viki next week bona babonakala sebethe enkonzweni bashintshana labantu 24/7. Nathi-ke kwaba kuhle labanye abafundisi nalabanye abazalwane bekumane kube ukuthi yibikela kwabazalwane njengoba nanyalo solo sinabo kuthi kuyaphunyulwa noma lesikhathi sokuphumula-ke sizincane kakhulu iBhayibheli liyasifundisa. So ngalo 9 bazalwane sebakhonile sibathi nangabe kuphunyukile-ke bekunemsebenzi besiye kuphi. Hawu definitely-ke 10 hawu naku-late kakhulu 10:30. Ngitshele-ke angibekise njengaye umfundisi. From lo 9-10 kuyoshaya abo-1. Angithi lapho siyathi nje yabona nje kubo-1 kuyobe kuthandazela labagulako. Kumnandi ukuthi ngafuna umuntu otaba sesikhaleni. Moses nakaphakamise isandla ngiyaJoshua uyakhona kunqobe ama-Amalekites. Sanibona emabandleni nje ninqobe ama-Amalekites. Kunabantu labaphakamise isandla. So sasho-ke bazwana ukuthi hey lokunye kutawendeka vele. Sithi uNkulunkulu hey ngikho nje labanye babiki emabandleni gijima akafika vele ukhanza ibekiwe. And le intercession yethu-ke ngeke ukhanze ukhala ema-keyboard. Awukhanza abantu nje ebongathi usonzela ubone ukhihlika nje. Bubula akhihlika nyembeni. Imnanzi leyo nkonzo leyo. So sasibekise ngayo-ke ukuthi bazwane sachaza bese kuba khona-ke nalamanye amalanga gijimani. Sathi lenye indlela yokukhombisa ukuthi si-ready ukuthi silive leli phimbo. Nilokuthi kube khona ukuthi njengabantu nje khona labanye bathi mfundisi yini ngathi ushiye iRema kufanele sibe semishini. Ngahleka ngathi labantwana sebafundzile ukuthi umfundisi wathi mzokwana sesiyofika lapho ukuthi kungabi nesimemedelo ka-VOC. Uzibona abazwana bangena ngetimoto la mission. Bangena. Kungabi lokuthi sibathayiphele sente ama-audio. Ncane serious bazana even in your local churches. So wakusho umfundisi it has been years. Bangene bazalwane nami ngingene just like nje nasithi kunethe inkonzo abazalwane. Then ngibabude ngabeka izinto bazalwane. Aseningitshela nifunani la? Nabo ngasathi batawuphendula bathi wena mfundisi ufunani? Sihleke-ke sonke sithi wow lapho ngiyakutshela imvuselelo. Yebo kona sakubeka ngalokudekula but kungaphuma inyembede ngoba nabani afika be like hawu hayi nokuthi sifikile umbinceke Nkosi yami ishiye iRema sesicelela umfundisi ukuthi phela nakho sesikhona kanake akevangani umuntu omdala ukuthi kuqala inkonzo. Then-ke labanye futhi bangakhaliswa la ukuthi babona nami ngiyakhala ukuthi maye bazalwane. Cela kubona lamagama la ukuthi ungaboleka ngineliphupho. Like nje nangathi ngikhuluma nabo Bishop Apostle mhlambe nina bazwane sinibeka eceleni. Lokuthi uyabona le nto leyo akusho ukuthi ngeke yendeke because lo mnyelo okhulumako uthi if you don't plan you are planning to fail. Shothi kude umuntu lo ngaplan. Is either ngesekudla uplana i-success noma uplana i-fail. Fana lamagama nje la John 15 lathi apart from me you can do nothing. Okay lo muntu is doing nothing. Akasiswathi sakithi. Yathi namfuna ngimane wenda lead uyenda mane lead. So nalapha-ke if you fail to plan you are planning to fail. Wow ngicela wathayipha lamagama ukuthi if you fail to plan you are planning to fail. Ungamangala nje abantu laba plana lenyanga lesingene kuyona na November next month akhansisa. Lo muntu uyafela lokuthi nyalo lo October you are planning nothing. So you are planning to fail. So that's how yabona ngafela kangaka. It's amazing ukuthi every day nakusasa nje kulisonto udouble plan. So nalapha-ke sasiyabona ukuthi uma bazalwane bathi awukhandala abayilungisi lenzo ngibekise ukuthi bayizilele bende konke. Ungakubona ngathi hayi ukuthi into lenjalo mfundisi.
Kani siyasithathisa kakhulu i-rapture bazwana phampa. Hhayi nakhona ukuthi phela total minutes. Uthi 1 Corinthians 15, within a twinkling of an eye, kwasho ingoma, within a twinkling of an eye, we shall fly away. Uthi, really? uNkulunkulu uyokwenza njani nje ukuthi nalo lapha eBrazil, lose-Italy, lose-Zambia, uyobatshela ngubani le nto? So ayicala itikitele-ke ivele ukuthi uya kalobamba kudla incwadi yaThimothi. Wena nje ungacabanga ukuthi ngizawuthini nje, dinyoni letimbili noma athi futhi incede ngi-20 kuthi ngala kumnanzi lokuthi unayo incwadi njengoba ngidawuthula nje nalamanye ama-chapter masinyane. Nayo incwadi yaThimothi. Wena ungacabanga ukuthi nje anyways, so siyabusiseka, siyafukutha, but at the same time on the other hand bakuthi eish, yathi seva luju lolumnanzi lapha encwadini yaThimothi. Ngalapha phindze futhi Nkosi, noma-ke sicele uNkulunkulu lithi bantwana bami, ngathi bafana bami. Yathi mina ngithokotiswa nje ukuthi ngidlala ngale ncwadi nje yaThimothi bese niyakhona kuyimfumfutha nive ukuthi igcotshwe manje. Yabona nini ndawuva noma sengithi akukhalela icilongo ngoba la bazwana lokhu kwenzakala ukuthi njengawe nje yena funa azatshela ngabe uyotshela ngibani i-rapture. Uyabona-ke ukuthi vele bazalwane kutendela personal nje. Lo baba lo elimthandaza lakho wayiva le nto esimnisi udala bangaka. So nobody must miss i-rapture. So kunalabo mina i-rapture uve mfundisi ngivile nje bahlale sisho nje malanga angi-7 nali ilanga la kunekhakhasi yami khona. Ema-hour angi-24 njengoPeter naJohn basukuma sasishosha bebageja betha nga-4 bekungeke beva u-24 hours ngiya-3 kwesibili lokhu. Bese phindze futhi mfundisi imali kuna-200 100 kuya past 10 emalangeni ngivile kuthi kusasa esontweni mfundisi nayo imali nayo ngiyoyibeka ngiyohlanyela ngayo. Uva ngani nje wena leyo nto? Njalo wabeka 20 emalangeni, njalo wabeka 50 emalangeni, njalo wabeka 100. Yathi isikhathi khona usona ukunikela kakhulu beka 100 kulambe abantwana ngoba ubona sekunemfundisi ngacishe ngamsho. So yobeka 100 kanti bafuna sibeke 20 lo 80 dasibona sikafthini sebantwana. So even nemali bazana kusuku nje manje MC asilethe imali naye kufanele kwathi ukuthi nayi. Then ngenumber 4 sathi kuleti incwadi leti ngi-66 nakhona uve man nayo incwadi naye. So akube umkhuba wethu bazalwane kude lenye indlela yokulungisela i-rapture ngaphandle kwaleti into leti incwadi ngi-66 uvethe idlelo lakho ngala imali 200 down to 10 emalangeni. Yebo ama-coins siyawafaka but ndazivama ukuhlanyela ngawo nawe kanjalo uve ukuthi kusasa nayi phindze 24 hours emfundisa awona ngicelile kubaba ekhaya ukuthi baba ngidawuthi nje shelele futhi nomuntu omdala ukuthi angijoyina. Ngagcina nje base ngibona ama-couples ngoba siyathandaza la kuma-altar ngiyabona nje la closet ukhanzakala ukuthi nama-couples nabo baphaka imoto yakho labo yabeva bathandaza. Phindze nebahle basibona nebantwana angasibo abantwana bosimisa sesisho nebantwana basemishini namhla bangala phindze khona la emishini bathi namhla imoto ikhona phindze basi noma uyondlula labana labanye bayeva la namhla sokufaka umusic ethempeni kuyobe kuyathandazwa. Bazalwane sesishaya bhabayi nje sesiyavalelisa kunento nje lesithusako umfana kuthiwa sogucukile. Kungakho-ke singena nalama-chapters lamathathu la kuthiwa khona bhalela la ngamabandla nanga. Bazalwane le nto lekhuluma lamabandla lang-7 sesifundise kaningi kumavidiyo ngetolo kuthi nala seLaodicea nje kuthiwa awubanzi awushisi. Why kuthiwa awubanzi awushisi? So lo mvuko yenteka nakuthiwa awubanzi shothi uyashisa. Ungakhathi-ke bekunede inkonzo okumpostoli bekakhona lawo malanga lawo-ke akabanzi uyashisa. Phindze futhi awubanzi awushisi. Phindze why bese kuthiwa awushisi? Ngibekise enyangeni yabetha inkonzo daphele bomhla ka-24 September nyalo uyabanza gogo wakhona. Uyabona-ke leli vesi ukuthi alisho ukuthi wena namakhola namhlanje yabanza. Kuthiwa nje uzivivi awubanzi awushisi. Shothi kuba khona isikhathi la ungabanzi khona. Njengoba kusasa nje abantu amthinza nje baningi emsombuluko ekuseni. Mhlole lapha ngalesini nsambama. Sidathi khuluma-ke leti naleti. Phindze futhi bese kuthiwa-ke lona leli vesi ukuthi nime eminyango yangqongqotha okay sivula njani iJesu. Phindze futhi bese kuba le ngcingwana le
yokuthi hey wena usucebile kanti ulihlazo. Thenga kimi umuthi okugcobiseme utobona. Then-ke ayidikwa wena ibandla laseFilipi, eFiladelfia. Hey, la umfundisi atalwa khona. Kwathi nga-95 uNkulunkulu iBhayibheli ngisasenjalo nje ngisanuka libizi. Ngashaya linyazi njengaPawulu ngabona ilight iqhamuka kimi ngakhweshela le. Laba banami nje bamangala sengivikana. But bebacabanga ukuthi mhlambe ngiyadlala. Kanti ngibona ilight takimi. But yagcina ingishaya vele. From there ngathi yazi ngathatha iBhayibheli masinyane ngawufunda incwadi lo Revelation 3 ebandleni lasePhiladelphia. Konke nje lokhu nakubuka kukhanza ukuthi impawu temfundisi. Sidabe sibapha-ke bazalwane noba ngilomsele wokuthi siya kuma-altar. But akusiko lokho kuphela sengiyabekisa nje ngoba abazali la nansi uzu-advertise sidabe kunemhlabelo eliboni. Phinde ngimangalisa ukuthi wena khumbula lithando lakho ubuyele uba sowile. Phinde nayindzaba yaJezebel. Bese ngidzaba le nkulu phindze lenye naye ukuthi lona unenkemba lephuma emlonyeni wakhe. Okay, inkemba kuthiwa isikandla sokuthi mbesathe live laNkulunkulu licale likusebente before likusebentele. Okay, yini lingasanisebentele kunokuthi anifuni linisebente? Ngiyacela bazwe ebeyosathi sikhuluma lokho nje. Sicela kulo October lesi singu-early source, early mthombo. Le live nilibone, leli live leli bazwane leli liyakusebentela. But lokhu kusebentela kwesibili. Wena nje lokwena singakusebentela. Kunokuthi uyashimpilika lafuna ukusebenza. Uyakubona-ke imvuso yona nathi ikhona. Nalokho ukuthi nje lokho bazwana sicale ukukwenda. Sasayisebenza yona le ncwadi le. Ndaba kuda nje bazwana ukuthi kukhona lapha khona lebesinabo bazwane bethu abadzilike bombabane bomanzini, bomathapha. Babe khona hey mfundisi. Bathi baya kuma-altar nje. Bayakukhumbula khona lokho ukuthi hey le ku-altar ngaleSihlanu-ke seliyasebentela. Ngalokho ukuthi belisuke lisebenza. Sitakukhuluma-ke lokho. Nencwadi yaJona le ukuthi kunabantu manje labasuka baye eThalashishi kanye baseNiniva bese banibakela umkhokha lakha. These things are happening in the families. Njoba siniphile. Kube kuhle ku-online prayer siyabonga. Kodwa labanye-ke besolo nakhona bayisaba ukungena lapha egedeni bani. But-ke siyacela-ke this time ukuthi kube ngiloko. Bese-ke phindze futhi sakhuluma siDavide wenda into letingu-5. One of the things letingu-5 thithi he brought back the scepter. Khona lapha kwala kuthiwa khona lona loncobako ngamniketa ukuthi abe nendonga yakhe, indonga i-scepter latawubusa ngalo TV. Niyati ukuthi athi leti nduku leti nakuthiwa nje ngeSiswati uthatha induku taba wakhe kube nesibhimbi lapha esibayeni. Naye nje nenkosi uMswati nalamanye amakhosi aphatha induku. Okay. Sasiyachaza sithi leti nduku spiritual tiningi. Nangathatha imoto njalo ngiye la kumathapha. Lokuthi ngihamba ngikumathapha la kumahala phenze ngiyabuya. Kusho ukuthi kunenduku nje yiwe kumathapha. Kunenduku ukuthi ngiyakalubamba ngimbabana. So ngacabanga nethi induku nasingabala yonke imigwaqo nje ba. Nami nje ngiyathi khona ngase ngaya khona. Hawu bangithume esiphofaneni. Khona sengasuka khona. Ngibeke nje indzawo lengasuka ngathi ngabuya. Ngile Steg ngaphindze ngabuya ngayeSpeak. So sinenduku nje yokubusa emgwaqweni wase from Lozida to Steg. Kunenduku yokubusa from Lozida to Nhlangano kanjalo kanjalo. So leti induku zathi tiningi. Phindze kunenduku yokubusa eTukwembane. Nini nje lasenithandazela shilo. Hey lokwembane lokho bazalwane. Nalesangcotho. Kunenduku yokubusa eTukwesangcotho. Asisibekise nje kunenduku yokubusa eTukwetingotho emgwaqo. Uyabona lokuhamba ushintsha ibhetri. Ucheck amathaya akho. Ucheck ama-brake. Imoto yosevisa. Uhle ngoba solo wagcina nawe driving school uhle ubuka timpawu le mvuselelo nje ukuthi uhle uthatha leli bhuku leli timpawu temgwaqo ngoba tingodla sinesikhathi kuthiwa betikhozwa ukuthi awustart timpawu. Uze kumfundisi akhathi ucheck imoto bazwana kutela omunye nje literally lehle sikwenda nathi tathi ufundise nje imoto ama-brake ubona ngani ngathi seyaphela. Emathaya asho uthini lo bese kubhoma ithaya sokulimata abantu wathi nje bebengakakhulumi ngoba sikubhoma ithaya leli viki licala kusasa. Ngakhathi-ke kude lo baba tofundzisa yazulwini abasho ukuthi kude babe noma ngakhathi ucheck le moto yakho uyidumisa egarage akabasho ezulwini ucheck imoto bathi unenduku. So kunenduku yangakunye ngakunye. Yingakho-ke vele kufanele sokuhlale phasi. Hey lama chapters lamathathu lakhuluma-ke ngamabandla lasikhombisa. Bese-ke simanga kuba nginangichapter number 1. Bazalwane. Yazi nje lesitanza sokucala ukuthi sambulo uNkulunkulu lasikhombisa inceke yakhe eJohane ukuthi atshele tingceki lotakwini. Kona lokho nje. Nikhulume.
bese kushukelana ukuthi uJesu wasizuza ngengadi yakhe. So asibuyele emseleni ngibazwana ukuthi la kusekwahamba khona eManti. Hawu asingabe nje liyana wabona agijima ngalo msele akhukhula amagcembe aze awufika ekhaya ngoba umsele bekusijubelela eManti. Ngize ngifike ekhaya lizingalina angehla manje njengalakithi aye lapha kuBhukuthu ehle aye eLesotho eMdilani akangene la khaya. So nathi ke imvuselelo liyana. So njengoba besivele lo msele sinawo futhi ke siyacela njengoba sengichazele sakusiko next week nje noma after next week bazala babe ready isikhathi akhanda sithi mhlambe ngilesibili kuthiwe hey engisihamba indlela indlula ngala yabona inkonzo yokushoshela le kube khona nje uba yini le engafa asengibekise nje ukuthi uzutobona ukuthi sokuthi le nkampani nawe bekisa nje ukuthi umuntu ngaba khona singakho ratho abone ecingweni ukuthi umfundisi ibingizo ukuthi asendlule baningi abantu bendlula lapha ecorridor mbabane emanzini uyabona ke kunetizathu ngibani lo ngafa nje kube khona ukuthi hey futhi noma ngabe singathi tawugicika abantu usuhamba ngabo after 1 sihambe ngakusasa noma ngabo 12 nawe ngakubuta nje yini le ngaphela so uyakubona ukuthi kambe lokho ngabe niyojajwa ngakho so noma ngabe kulate kangakanani noma ngabe early kangakanani asihlale siready so lo msele ukhona bazwana atawuhamba ke lamanti kulabo lo msele usesekhona singacela ke sithi ilungiselele beginning from tomorrow sihlale si-ready ngilozi nje khona lesisakwenda wena uhleli nje ubude ebonile kanti sicala lini asaqali ngani kusasa dawuva ngathi kwanyalo nje sithi masizilungiselele uJesu uyeza sansanza bazalwane. That was a skeleton part. Nawe kuhamba ke uyofunda ngiyacela ke kusukela namhla ngomgcibelo le nkonzo lesibe siyende nje lena yabo 11 ebusuku so uyabona ke lawa ma chapters lawa akhona cela sethi ilungiselele ukuthi siyowena leyo nkonzo leyo so ngiyacela namhla nakusasa lonke leviki taze ushaye umgcibelo next week even uma sesicethile umgcibelo sesibonile ukuthi nangu lesihlanu la ngemgcibelo inkonzo iyaqhubeka sicabanga sitawulanyelelwa nje ikhona ipossibility ukuthi ngelesonto ekseni sesiye emabandleni so ngiyacela ke for more than 9 days kusuka namhla lo 3 chapters Revelation chapter number 1 chapter number 2 chapter number 3 ngicela simsebenzise ke bazalwane nange amanotes asembi kwami inkosi ifike yamangalisa nje yaxoxa yase ithi ke labanemsele kutawugeleda lokho